I veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. U ovom videu pričam o holandskom jeziku. Kao što je već opšte poznato, ja trenutno živim u Holandiji, živim ovdje već godinu i nekih 4-5 mjeseci. Kada sam došao tek ovdje, jezik mi je bio totalno nešto nepoznato, nešto što generalno što me nije baš ni privuklo, što me nije toliko ni zainteresiralo, ali priznajem da je jezik jako težak i pogotovo za ljude koji dolaze sa prostora odakle ja dolazim iz kao neki Slavic accent, Slavic language, kako se to kaže, slavenski jezik, to je na primjer hrvatski, srpski, poljski, bugarski, ukrajinski, ruski, da. Pošto baš nema nikakve sličnosti sa našim jezikom, ali ovdje sam isto upoznao dosta ljudi koji dolaze iz različitih krajeva sveta, koji dolaze iz raznih zemalja i generalno upoznao sam ih na kursu jezika, pošto ja idem na kurs jezika ovdje i učim jezik. To sam počeo negdje u decembru prošle godine, 2021. godine. I tu sam upoznao mnogo ljudi, mnogo sa kojim sam ostao i prijatelji i jako mi se sviđa ovdje što su ljudi jako ljubazni i respektni, kao, puni su respekta, kao poštuju druge ljude, poštuju druge nacije, druge vere, nebitno odakle dolazite, i prema svima se ophode jednako i bez neke, što ja znam, verske, rasne diskriminacije, pošto ovdje živi nekih možda 70-80 različitih nacija i vrsta ljudi. I tako sve u svemu, zbog toga mi se jako sviđa ovdje, što je veoma liberalno, poznata kao zemlja slobode govora, slobode izražavanja, sloboda ljudskih prava, poznata po ljudskim pravima i bla bla bla. Stoga ja sam kupio ovu knjigu gdje mogu da naučim, zove se Taal Komplet. Taal na holandskom znači jezik. A1 to je neki početnički nivo gdje mi u školi učimo razne neke stvari i preporučujem svima koji žele da žive ovdje i koji ne znaju jezik, a koji žele da nauče jezik, da počnu sa ovim Taal Kompletom. Uglavnom ima 302 stranice, knjiga ima 300. Knjiga nije nešto jeftina, koštala je negdje oko 65-70 evra. Tako da ako neko nije u prilici da kupi novu knjigu, može da nađe na Marketplace knjigu polovnu, u pola cijene. Ali ja sam se odlučio za novu knjigu, pošto nisam uspio nigdje da nađem polovnu knjigu. Stoga, prva lekcija je bila kao upoznavanje, što smo mi kao na početku počeli da učimo, kao hallo, mein Name ist Darijan, ik kom uit Servië, ik ben 24 jaar oud. Ja. Waar komt u vandaan? To kad sam prvi put čuo, to je meni nešto zvučalo kao da je neko rekao
rekao sam ti nešto kao ali nakon practitioner, počelo mi je polako da ulazi u uvo šta se tu priča. I tako da sve u svemu mnogo je lakše da se uči jezik u grupama i ovdje postoje grupe gdje možete da naučite jezik. Ne učite ga sami, već imate svoje profesore koji vama pokazuju, koji vama svake nedelje imate po 2-3 puta lekcije i onda učite zajedno sa ostalim studentima jezik. I što se tiče profesora, jako su strpljivi i nisu sad nešto toliko ni strogi, ni sve u svemu, ali žele da naučite dobro jezik i da savladate sa jezikom. Tako da meni kao studentu, kao učeniku, jako mi se sviđa taj program učenja jezika. Jeste da je teško, jeste da se mora učiti, ali ako planirate da živite ovdje, ako planirate da provedete 2-3 godine, 4-5 ili ceo život, ja mislim da bi je dobro da se upoznate malo sa kulturom i sa jezikom. Stoga, to bi bilo to u ovome kratkom videu. Zapamtite, ako se neko odluči za učenje, zove se Talk Complete A1 i možete ga isto na internetu naučiti. Ovdje imate Classical Lernen, Self-Studieren, Online Lernen. To znači da imate čak i ovdje vaš kod koji dobijete, koji možete da učite preko interneta, preko online i da pratite lekcije isto online i da slušate vaše profesore i da praktikujete assignmente online. Stoga onda idete u školu, imate online nastavu, imate slušanje. Sve u svemu meni se jako sviđa i preporučujem svima koji ovdje žive i koji još nisu se snašli i koji ne znaju kako odakle da počnu. Preporučujem da počnu sa učenjem jezika i da nađu neku dobru školu gdje mogu da nauče holandski jezik. Ovdje ih je mnogo i pristupačne su, tako da to bi bilo to za ovaj kratki video. Vidimo se u nekom narednom. Ćao!